reka mbasuhuze mbabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana namwe nk'ibisanzwe. Tugeze amakuru kuri Gaza Africa. NGD Rumuri Kirehe, umuforomo yatawe muri yombi akekwaho gufata ku ngufu umugore ugiye kubyara. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umuforomo w'imyaka 46 ukorera ku kigo nderabuzima cya Mahama mu karere ka Kirehe, hakurikiranyweho icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umubyeyi w'imyaka 23 wari ugiye kubyara. Ni icyaha bikekwa ko cyakozwe ku wa gatanu tariki ya 23 Kamena 2023 aho ikigo nderabuzima cya Mahama giherereye mu mudugudu wa Kigufi, akagari ka Kamombo, umurenge wa Mahama mu karere ka Kirehe. Ukekwaho icyaha afungwa kuri uyu wa gatandatu. RIB yatangaje ko ubwo icyo cyaha cyabaga uwahohotewe yahise atabaza uwo muforomo ahita afatwa ashyirwa mu maboko y'inzego zibishinzwe. Ubu afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Kirehe mu gihe hagiye gutunganywa dosiye ye kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yavuze ko yihanangirije abantu bafite imyitwarire nk'iyo ibaganisha ku byaha bikomeye, ibasaba kubireka. Agize ati ntabwo RIB izihanganira umuntu wese uzishora mu byaha nk'ibyo, n'ubunyamwuga buke kandi n'ibikorwa bihanwa n'amategeko. Gufatirana umuntu uri mu ntege nke warangiza ukamukorera ibyaha nk'ibyo. RIB ndashishikariza abantu bose ko bakwiye kwirinda gukora icyaha nk'iki, kuko ugikoze wese atazihanganirwa azafatwa agashyikirizwa ubutabera. Icyaha cyo gukoresha ubundi mibonano mpuzabitsina ku gahato gihanwa n'ingingo y'134 itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Giteganyirizwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'amafaranga miliyoni, ariko nanone atarenze amafaranga miliyoni 2 by'amafaranga y'u Rwanda. Izindi nkuru wamenya nuko umugabo yiyahuranye n'umwana we kubera gufuhira umugore we. Naho Rubavu, umuzamu wishe mugenzi we yarashwe ashaka kurwanya. Naho Rubavu, umuzamu wishe mugenzi we yarashwe ashaka kurwanya inzego z'umutekano. Abasaga 600 basoje imyitozo ya gisirikare ya ushirikina ushirikiano imara. Bintu bumwe yagaragaje uruhare rw'amashyirahamwe mu kubiba amacakubiri nuko urubyiruko rwayashuwemo. Nabashimiye mwebwe mukomeje kudukurikira, nukuri mukomeze kugubwa neza kandi Imana igikomeza kubana namwe. Nababwira ko bafite byinshi byo kubafasha mu gihe mwimeje gukorana natwe, twakwamamariza abakiriya bawe bakiyongera, ibintu byawe bikagurishwa kandi vuba. Ushaka kuzamura imbuga nkoranyambaga watamuga kuri 0780304386 twagufasha kuzamura platform zawe. Ndabashimiye mukomeze kugira byiza. Ni NGD Rumuri la Grazia Africa.